ISTBगी Chayolgi Paring Naina Sanduk Chariba Thorumni Makuk Thongbu Singi Wari Hariba Thorum si Lepalitana SMBR Singna Meng Tabidi Ngasishu Anobu episode ma Adungi Demak Pudun Luxury Ngasigi Makuk Thongbu Singi Warigi episode ta Yam Hen Nungai Jabadi Lamdam Sigi Ningol Yam Naha Wizaribi 2016 gi State Level Court Committee na Sindana Pangtokiba Court Festival da Khwaidigi henna Chawraba Awangba Title Miss Kutki Manasi Pangbikibi Yam Nuzaribi Lamdam Sigi Chanurani Deji Morangthem ISTB na Makok Thongbu Singi Warigi Tangkak Maina Wari Shanabagi Tanjadu Luxury Deji ngasi ISTB studio da lakpiba yam nungai ahan bada karimta wari sanama hawdringeda koi mai pakpagi nungai basi phongdok se boina ISTB gi mai kedegni congratulations ngtang han haijage. Thank you sir. Miss Kusidi aina hajibaduna na masidi annual feature weba Manipur da khundariba kogi kuki chin kangugi yam chauba lawrok festival haitare chawan kutka masigi si Manipur gi kogi kuki jati na tari mafam sing haidi tuan from the festival si pangthui and quite hen chaw na pangthu ko di heart Manipur gi heart of the city in Pal pangthui sin quite chaw ni sida saruk yaning bagi interest ma passion ma deji the la krisia masi kramai to buno aduga deji gi background ni tasengna hoi beauty queen contest ma torkwa phajbagi ato hen tan rakpa matamda misi yang changbu yarodena certain background leganeba background su khangningi aduga sida yawningbagi wakal lakhibado adai da kitang tagi hanboina tasengna makti ai ji tasengna yawgina khallaga yawgurbudi nateba dai ki designer Tom Sharma do mana haibirakpadagi adum haidi ai college ki graduation loibagi aduga master tawdringai manungi gap siga laibisiga adum aisu cookie gi achobo festival kut na haibda so aina adum yawning mazum pokhi adum mai hairpa kanda adagi agi parents na su yamna support tawbi si matangsta aduga masigi aina yawning isina haitare akhoi gi community mayam pullaga akhoi mayam akhoi marakta su dum interact tawba yam dushigi pamjarubadagi yawgi banina ada simadi haire one of the patients is lakani haidi somebody de lakpa yai langi leisure environment gi anybody na madugi apam da pohla padum yai ko adugi isagi interest in honest jildum di legani adu sudum yawrungani adu horen wari san dum khangna no jo honara ka dini ada tom sarme di pan ghre magi wari du halebra mulake ko tasengna isada maruena hoji phajabagi ahen batana ba Maruena hojikti ji yam fashionable over world su erebani Manipur the fashion is not new at the same time phajabagi akhoi ahen batana ba sisu is not so new ado itargadi swaida yawgador bani contender haisira contestant haisira participant haisira whatever the tambi si onina bo hona bada nangna sada ai tasengna yawbu yani na ai gi sumba talent si aina ai ngonde yawje na kaina khambuna karigum khar leibam thoeba aduna ai hangise aduna adai da nangi kari background lege hana kari kari torp lege kaidoroge aduni ko adai du kitang hairo ai dum haidi yam kana di khanjalu deba ko adum yawba yani ni dum isara khanjabadi lay maramdi ai nang nasana sase ai phajabagi tanabasida yawba yaraba ai si mayek sengna phajaraba inkhalak lebi laisabi amani kaisina san yajabra ai yam phajayina khallaga yawrubud nateba adum hoi ya adum ya khar dum ya ina khalla yawjaba yam nungai ko si lege dum ni ko si gi confidence se leitana yawbu yaroi ado training certain personality development ke karigi because hojiti tungan round da certain questions me amla kani moi in written da madu tawro habi yai direct question win la pa yai sim nang han khangamani ado yawsu yawrum of course madu nang get through la tawro amni na loi khangamani sigi damakta hana nang preparation tawgiba lebra kari akogi nangi training makal haitare sumbagi area sida kari tabule ga dusu khangning no kari no preparation di yum da gumari yam thoyona tawgidreba ado khogi tawdri mangi rehearsal taweba grooming days manung sita moigi adum question hangdana adum interact tawdana adum hari catwalks alandana adum mayam tawe adu preparation di adu taw ado si miskut 2016 yawbuse dejigi masi for the first time ever to get into di sigi contest kuma yawse ahan boidira mane ahan mamang nam to yawdriba rem ke idea ga sikana tambi
Ramwalk sidi kana Ramwalk sisu ai designer Tom Sharma se sisu mana dum tambige si kuthokadaba numit ke dum numit dum humni mari manga ni dum watlingai dum tambi mana su atai di Tom Sharma type Tom Sharma siamna khoi season designer ni ko ma si makeup ki idea phajana leiba designing ge idea leiba du hojiki sumbagi tawnari ba singsi yam kuini yaur akoina khangjiba mi mni ado maga tight up tawu matam na maga associate tawu matam da idea di yam phangam kari no man na kun pir training si sam to khange ko adum akhoi ma dum phajana dum har ma ju han dagi sigum myam ju thengnarabani na ai ngon di inau no thokpani na adum mayam ama anobo dum haibi ko adi maru oina ai je get work sapaje kya haite do adu sisu ma dum phanam tambigi adu man di kari expect togi maga loina ba matam da leida sigi winner mo ra paya bagi marugi talent no gon yawi kai sima hana khangi ba kari ka haino gon wari saw personally na bani wari san mana hoi ai je wangang madam thui hai ba mana adum the intro to khop da adagi dum khara tap thau kho tau haina dum ha tak piri mana ai di si top chan ge kholadi kaina ko dum hai biri yam nungare hoji ahan ba wari sanna ba horpagi introductory round ni khar khangningi dun ko amna kari kari lege se ado hojik sidi khangwi kham khar khang asadi kitang pangre graduation loire aduga makha tamta dringi gi harise ado kadai do tamak pano kari stream do tamak pano aduga hojikna kari tawri da nangi educational line do kitang haram ai graduation je DM Arts ta loizare education honors tawzare aduga hojik su adum master to bahore adu dum DM Arts adum makha dum tawzare PG college un level si PG wina DM Arts dum tawre ko yam pai maram di lariksi yaudi adin the lariksina iro level da magi optimum aduga ai ko de pirka du kana basi line pirka duini adu yam nungai adu sima phajan tawre ha seisa adu hojik kutsi yaurpo matamda right from magi audition round gi ko karmai to wido patham muthang khangning ni ko aduga laidiba contender singdu moi karmai to screening to i audition round da mi kya khalai charakpa magi overview ma thamone and kutsi karmai to ko nang na stage si even top 5 phok yorok pase so ji karmai lai boring ta tage screening se numit ani thongoni tawe magi se ada aina yawusna aha magi screening desk da yawre ko di mi yam lagte ado jo akoi dum khara dum lae ko aduga next akoi moina korp motam di loina khanma lore kan kaure adagi grooming days tana moi korp padi sunday tang kaure atai matam korokte aduga torok sunday hom mari dum tawgi aina khangba da mathang hairo adagi di stage meam do asana na top 5 phok select kaduni dina aduga irol grand finale du de kon wari sarage ba adu nang stage meam to ko main lan thorok ko noido mone sum harapa because subtitles sim meam so hanan moi khan grooming de moi dum number pi ba hormone kan adu kamai to moina sinba moi strategy kai no nan karmain fil to ki mayam du thengna po matam da moi pi ba kind of training na gona impart to isingu nang tasana kana ba phange bra kari kari to karmain to ga taning ni nang experience te because no hoji ibani saneri buwari se dejiga aigani saneri buwari se pure sim sing yang in terms of like the ying ni ada anoba upcoming and promising weba phajaba mayam mama aduga madugi interest leba adugi passion leba mayam yauri dejina wari haripa matam sida moi yam nungai doini aduna choba inspiration mo raga moisu sigi field laksena bagi another gateway mp doini ko ana karmai to bono kut yauge hai tarti haidana aikona khangje bya kind of information doini ko kaino grooming days ta ko ai the library mi mayam kut committee mayam do koi ga pasana dum interact tore pasa marisne de koi choreographer or ba survey se sisu yamna phai mana dum phanyam koi dum numit dum marak dum san takpi ba ko adagi dum interact to bro yam nungai bam oi aduga kut numit sidadi koi around ahamba traditional round hana utle traditional round and moi designer dress khan ba khotpa aduna afternoon do ore adagi second round dagi na gown round amal layeba hai dress marak ta ani dai na setre mana traditional ga mana gown ga neba last round sadi nga sagi ayuk set ke traditional do adu mushalale adagi adu last kida jidi dum moi top 10 khan dum haure ado ahamba dadi hoji first audition round gi matung mi ka khali noi punna marwina top 10 si lak da ahan ba thengna rakose fight horok pase adun mi ka khale han audition mi 18 khan baneba ado mi ahum amadi tokre aduna mi 15 ado out of 15 ne but hui top 10 khala kadri sinatra sigi screen name lera adudagi di top 10 sidagi amuk another top 5 khala kadui ne ba si
lakpa matam je yamna khoi swaidadi khara so hangning blere leiredi hoji top 10 ga lakpa matam de mi si khara more competitive orani na ori mi sing si decision khalam gani as simata jasina ton be yade ka si khoi jum khana ga doi ne ba magi individual perspective tegi moi loin khalam gani winner winning am gani magi phajaba phajada soi ba ngami ba dudi jury me am mana judge to bi ki doni ko moi na dum observe to bi ki yeng bi ki monitor to bi ki doni to isa gi ni dui confidence to adum right from beginning ai sumain to duna top 5 audition gani entraga si to ni ki hana dum round me am si ja he horo pa digi dum khanbra na sa kari confidence le kamai to confidence haina confidence yam lai adum tawjagi ne adum rehearsal round dagi ai dum isa confident lai na adum tawjagi ne khale ai na adum hadi top 5 audit dum si chanba ngamna ba khona ge dum khallaga dum tawgi bani khan gi bani aduga winner winning kai si di na hana expect to bro to de hana si di ai di top 3 mok chala azu winner ga di expect to de ba maram di ai gi ahamba zu oi bani na ko yamna thajaru da bai tar si kari tam thoi lawning di state level court committee manipur da laiba khoi yellow mi sing habitai sigi manung dagi ko kitchen group sin sinjaba moigi apun badna sin bani khoi miss court ai sumaina khoi silakpa festival ma habadi ai khoi laiminari ba mi kanglup sing se magi tongan phajaba identity phajaba cultural identity phajaba culture masakasi lai haidana sumaina ulakpa aduga young mind singda young talent singda especially deji gumbada ko kitchen group ki attire moigi lady ba phije chakcha moni siriba accessories mayam maminga so hapan budong to hai gi budong to sumba mayam si ai khoi gi swai muk yamna phajarba mana yamna rich oiba culturally madugi item mayam gi lei kana wana ulakpa moni sileba satin motum thami moina ko masi khangba ngamna bu honarakpa adagi hojigi contest yaurakpa swaida manipur da laiba ningol singi manung da ama wera kanda nasa da phaw buduni ko sai kitang di pangi ai jawning bam su lei he ai sinbane na aji in depth point sang sala ganda moi dress kal sela kon tan da gon phawa aji swaida si na ko no mayam si hapu no mayam do angtang punna tasalaga kamai tawge du do angta hay akhoi aina si contest york kanda hadi moi cookie gi moi chenari ba ko leba mayam do hana khagam da ba lair ka su hadi dum mayam na setnarak padagi ada ini san set ini shagi ai di wifi tai ba ko hadi wifi di dum hadi mayam dum setnarak pa adagi ain to dum hadi dum khang wa hengal ena wifi gi moi dress code to kamai hai maming kamai tholi happy char pum ning number kari aina setli dana khyang kawi kawe moi wifi gi moi gi aduzu moi gi post harvest ki da set pa festival da set pa man makhala mani dagi aina sirba lik sanadana kipi kawe ado hoji moigi akhoni di maitei nupi sing set padi mapan naiba dagi morang pisan hatpa rani phi dum tawi ko ado moigi su ado mana hoji hariba mingdo ai di haibe de hitre de harido madu selako matam de sa phaw budu ni da like akhoi se aina khanjari ni akhoi si laiminari ba hingminari ba punamak se tongan ba culture tongan phi saksa le ba su akhoi ima matagi masani akhoi gi certain emotional integration makhoi gi manung sida lei session gar kan di hoji akhoi su ujagri ni yeng bam matam da deji na phi lu sela tholpa matam da ai isa mak wifi wifi na haido ai chapchan di khangre moi gi community du ba wifi ni haire ado taseng na maitei deji du ni haina akhoi kasu ubu ngam de ba dum iban man na badung na khoi uye ba ko moi sela pa matam da adai du dai da khoi gi amatu bi oneness ki aduga adu commonness sai tare de manaje ba khoi ethical sense mem do adu no gon power sine yang power is da khoi gi moi good moi good ki ismai sila pa kan sta khoi gi manipur da lai ba community mem khoi yahan baje si dagi moi gi community hadi moi gi cultural heritage mem ji khakan ba sita ngon jam ngai po e adagi ene selak da zu num bi dia isa ma moi wifi gi dum mi ne dum khalaga dum hadi right adu bane shase input toxin dam changi ko on thok pom changi ko adumak soidana madugi mami taram ganin khali mayam juri sing su yeng gani ani si hangjeri wang si moni su forum bayan khali ko am da bisu but forum gani su khali hoji top 5 chale the top 5 ta tawrisi moina yengai si kari kari tawholi si kai kin contestant sing si da top 5 chalwa manga je ja hoji ti winner khandoi ni first runner up second runner up
mi ahum si khalakaduni out of 5 khalakaduni so the moin tori test me am si kari tawe Shidi question round into. grand finale question round later adugi mawang top 10 si kari tawe test Adadi return game tawgi adana. kari tai topic kano gi dejigi de written gi Return gi se khoi loina bak chamana ba common question namada isa gi individual answer sing do adu yem question de kai question what do I like most about good celebration? okay yam phase ko question do adu kari de hagi iba mutum I pangade aina igi bado kutak da khalla igi wena pangade I just student hoi adoina hadi akoi ka Manipur la riba community myam je whether it be Naga oigera Kuki oigera Maite oigera akoi myam punna sigi yawa phangba je celebrate puna tongmina ba participate puna tongmina ba adagi akoi Kuki chin mizo sigi moi cultural heritage is utoppa ngamina adagi moi values adagi inner meanings ko simyam loina takthokpa ngamba adagi maru oina su sigi good festivals ina unity through culture porena mana e bane very good very fine yam phase ko haibadi deji chayam ngiroi oji adu sagi nokjiriba brand du dagi adu main tawduna khogi outlook se yam phana phajana leramen khali thoklei du hoji hari du simpa purga haibana te very much extempore ni duga just hoji ki dong tang look back tor kan hari ni ko adu yam nungai sumaina khanba ngambagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯄꯦꯔꯥꯗꯥꯏꯝꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯪꯉꯛꯑꯅꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯝꯃꯗꯧꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ top 5 ki level si lakpo matamnadi aduga si of course is going to be very much tough fight when it was really tough fight when gani maramdi kanata du no ai tara kadra tara ida yara abani missing do adai da hang pa question du kharabudi ningsing jari ko insu du hangi bu ta hob lei anyway ani panjaru re kari no hangi do da direct question ma hangi jurina Manipur se kamaina lai with a better place sama ohin kanina amaina hangi gum to bune is ngadi question Manipur se khoina hingbada leijaba matamda khwaida nungai ba mafam ma ohin ge harabudi kari tawgadage kramai tawgadi madu oiba yagani habsi antejigi mortari kari leye do to khumone haiboram do mala in kanbada kramai komo aina koi isa hana improve to da plena khumbane dagi koi mayam se si hana improve to darkar ta ina khumgi bane yam phasi ko improve to haji yamna haibe ani yam chamna ten sentence da haibor ga su and the current meaning to the am sorry haitare am volume na suai adu madu manu suar ba ya talent se dum deji ani sun wari sana bu matam su nungai talent mo mosum yawaja hojik moina cast award si winner da 1 lakh pire adu ga first runner to 75000 adu ga 50000 tu the second runner nata si phange adu 1 lakh se phangwa matam du da people's da haigi bu wadu ni ko amuka mu nising bi kari no case palam phang matam du da harawa nungai pa plus adugi some portion of the amount kari tawni ka dawni haibana singba ka do khangi ba singdo adu habitum palo ne 1 lakh se phang matam da ai all as home group da khara donate tawgi di khalle ko khangi aduga ke hatare atopa haidi aigi jo oin jo khara decision arani aduga dagi agi friend dai kai dagi dum treat to khara tawgi ko dagi atai ahen badi haidi dum haidi 1 lakh se amrom da habe ani title du ni title yam sawi ko case to di lakh ma se kasunate hojing matam se pesa value su khara nem darapaga adum hairi basing du adum area sing du taw matam da 1 lakh se kasule horudini nungairi di ngasagi title lu cleanse taw ngambani adu swaita khogi the role of ngasagi designer aduga tom sharma gi role ga siam chawen khali adu credit ka si de kamai pi mogondadi credit se tom sharma di kai hai magi winner ga wore ko matam si da mana kamai applause to kamai appreciate to at the same time in written the number gonda kari ga de hai ge tom sharma contribution si kar chawen khali because he is your designer the aina haraw badagi mana haraw ram ganin thase from the hoi mana ne ai han hek
puthokse na haibadagi adum haidi adum mana adum hoidasu laaga adagi moidasu adum kawraga adum tambiba khotpiba tawe adagi haidi yamna tahaning bagi adagi yamna improve to honing bagi ko mana su engon zum pauta kaya zum pi ko adagi adum phasana adum okay very fine sima yam nungai ado hoji mu aina mu haning isina ngasi di platform phange dejigi title phange Miss Good ki 2016 gi adagi mayam gi harau nungai ba sida amakakti yamaru bamdi kari gumba state level good committee sina kari good festival se silam drabaduga masigi bitukin contest ma hapam draba titles phangu doini na adina organizer ki side today da kari di khali kari di haningi ngoni span silap kholop tawose yamna haidi aingona si mana sini jam nungai bam dipo eko haidi moya sai silak pasda khoi gi community manipur da lari ba community myam se si pulap na participate torga khoi amatani haiba yu utpaje si moina sai sinbir paje si jam nungai na khanje ina yam nungai madu mo habam thoine khali aduga manipur se hosti pura topple tone oiba matam ni mi singse akhoi masel amatani harabasu aduna area kharada madugi misinterpret tawo mayam yauri ko sai matam sida good festival sinbidana all communities madu saru yabai khudong saba pirakpa akoi se amatani haibegi oneness ki question ma aduga peaceful coexistence ki madugi wapam ga lakpa ga se yamaram chana haibire desina haibu tab yam ngai adu hoji of course hoji Miss Good title phangna bo hona bada warakpa thengnarakpa aduga madugi phangapagi nungai punamuk tu wari sare aduna apart from that aina lakning ina hoji ti chatkadwa yam watli changakpa hodangari aduna a long way to go natra kari gumana career se pamde hargadi it's okay let's forget it otherwise sat ke hargadi akoi yam khona ba muthau tare ba aduna hoji what's going to be the best vision ni kari no nang mang di yeng se hoji kari taweng khali nang education du budi of course it's a must dum tawrani aduga other than that hoji ki line says da phajaba tanabagi fashion gi hoji laiba trend says nang changuram kari de khali nang dream se kaino hoji ai taseng di ai childhood ta angang oringai dagi dum ai aim in life se dum haidi IPS officer gum oi ba dum pamjare dasu active service changma je army boy bra police bra dum pamjare dana ni sigi line ji hojikti ai kya thoidokna haidi pamak padina teba aduna hojik tagi horagadi ai dum focus ai hojiki ai aim in life to ina focus to organ khale sigi hoi tatasi phangam matung si da okay sisu of course busigi di amam laiduini di aikoina long series dream mama adum pudana lakpadu hayeng madu mai pa kana mi bagi as ai mangdu mangphang ne nungai na duini natra aduna igi arnest jel ma legi dongni haido aduna active service changning haibaduma yam phaba wani madu oibanga mo soidina ngambiu haibisi do khoi mai kedi haiduni ko ada kari gino yam thuna hatu na so hastily hoji tatle phanga kan jeija ai masi line sin ti ka thudong khan rai in life so ai da dum ai se focus room chakrage masi ka changro ka haibasi tasi na kari nungai tabu thengna ge ba ada haibadi yaur matungda sigi feedback negative feedback kum bangon leibra tasi na hojiki kano si yaur matungda manipur gi hosan nerve train se kai nungai tabu di le natraga chumna sa gi thamoi gi sengna pamje da bi war kari le nungai ta badi kesu laite dum haidi khodem mo dum ai experience tawning ko haidi isi dum experience makhalamani daga haidi dum nungai ta badi laite duju haidi aina agi childhood dream di active service sang musum orakpani na of course adu yam sumi bujhar ko mudda anyway adai duma lejeresno hoji manipur da fashion gi world fashion gi train habasi akoi we are not lagging behind aduna prithvi gi malem gi woni channel fashion se manipur si yaurini but nupi nupa loina even fashion have a see sakum da aduna every day da any individual amagi household da mai sakum da fashion ji yaure haineri ne ba aduna fashion yaud na koi hingdre haini mobile parasu chak su fork knife adagi tissue paper putro and fashion yaud am ta yadre dining table saksani whatever koi tradition do koi mirai bagi nate taunari si boy ba modern concept da aduna fashion gi sam consciousness la ba du awareness koi da lere matam ko ada swaida aikoina maruina manipur gi nupi sing haitare hojik setnariba chanariba chatliba hingiba punsigi mong example no contemporary ba sahi matang sida kitang haglasu kharu tarasu mayam chanari se
ꯗꯥꯏꯖꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯩꯅꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯆꯛꯆꯥꯗ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯋꯥꯡ ꯁꯉꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯐꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ you cannot stop it ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯖꯩ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯁꯉꯥꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯟꯒꯥꯟꯁꯦ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯅꯍꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯪ ꯊꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯗꯤꯖꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯀോ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯄꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯗꯦꯖꯤꯒꯤ ꯍꯣꯕꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯔ ꯗꯦꯟ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯨꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄꯗꯧꯅꯁꯨ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯝꯕꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯣꯕꯤꯁꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯕꯤꯁꯦ ꯀꯦꯝꯄꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅꯁꯨ ꯄꯄꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩ NCCꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯗꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯅꯔ ꯀꯦꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯀꯦꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯅꯧꯕꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯎꯔꯕꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯂꯤꯀꯦꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯀꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯆꯒꯦꯝꯄꯣꯝꯕ ꯎꯇꯤ ꯑꯁꯪꯕ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯔꯦꯡ ꯊꯣꯡꯕꯒꯁꯤ ꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯅꯩꯅꯤ ꯀꯩ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯩꯒꯦ ꯑꯩ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏ ꯍꯩꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎꯇꯤ ꯊꯣꯡꯕ ꯎꯇꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕꯁꯨ ꯍꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕꯁꯦ ꯊꯣꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯆꯒꯦꯝꯄꯣꯝꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯆꯒꯦꯝꯄꯣꯝꯕꯗꯨꯃꯒ ꯇꯝꯁꯤꯜꯂꯨꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯝꯒꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯄꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯏꯁꯜꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯆꯜꯗꯨ ꯊꯤꯔꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯄꯤꯕꯗ ꯇꯦꯁ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯁꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯕꯗ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯈꯨꯕꯤ ꯆꯤꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯩꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯗꯦꯖꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠ ꯗꯤꯁꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠ ꯗꯤꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯗ ꯇꯣꯡꯗ ꯄꯛꯆꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯡ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯖꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯕꯤꯠ ꯁꯨꯗꯣ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯋꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ IPS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯏꯚꯟ ꯗꯣ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯨ ꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯩꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯊꯝꯅꯗꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯆ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ
ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯖꯩ very good yam nungai ado losal patan jani ado aim mayam ma hojikti isagi aim di phajana haibi gre active service da lak pai je hayeng kanoga commission officer ga oidna chauna ga toraga dejin lepodo ko jom tang adai bau tang ngai ge ada police officer ga oidna khotan lakpa da army was whatever was just active service da busang khadi yare natra khar saung sang na duna deji da le kan hona biro ada kano to bro kari kari di hai dancing singing isai ga sakpa hai bro aduga jogoi saba khorpa ka do hai bro another talent kai lei singing or dancing was a young kind of higher but in a day, dum Kagaridum, dancing them being I give them Hari Koleski function of some Yabukotpa, Adagi Huzi, when NCR put came to Budasu, like campfire on the cultural gay show and Utpado, Adum dance some cardum tower, singing the hate. Okay. Anyway, say the tab they listening to music, I say the tab they have. Say tab manipulation tabra. Tai. Kari say got tagal limerwin and tanning say money hayun. Manipuri say nungai ma'am Toleko. The Edum Marina Twin Tava and Palms lips and bound with say Kari, Manipuri say. I am Palms, I give you say. Yes, Kubakan Albagi, Nakoi Kuni Tungandanita, we say, Balaga Ecto, Balaga, Bonigan Ectobodo, they say, was about them palm, you don't Nakoi Kulgi Tongaldan, I know bring Java. Nakoi Kulgi Kunjindani, I know bring Java. Nakoi Kulgi Tongaldan, I know bring Java. Nakoi Kulgi Kunjindani, I know bring Java. Kaisham Kulgi Jalwa. I say Sapua Tabadism, Pasantari, say Sapasim to the high train, no, the high ground. I ran Hangbayani, Kasunga, Roy Kango. Anyway, Yamdunga, though, Hozik, young aspirant, Maruina, Nasi, Dejin Pangiba, titles, Masi, and a Kanjaba the Chamchamba title, it's not so simple, and such as I couldn't have them Namadu like tissue paper, Pangan, Sarundu Payab Ponate. Other numbers history me irony. You have scripted a new history. Aduga, Tashena, community mark to the gi, have the cookies in community mark to the gi, Moigi Manat Ujaba, Pezet Saksa, Mogi Laser Moin, Louis Kangabodo, Madu Punamuk to Yauribaneva, Punamuk to Namgaira Maga, Moidu Luin was held and Tormakanda, not the Batabo community like Dejina. Maiting community totally never. Aduga Hoziki, Moigi, Pazara titles a clean story in Mulaga Paktampor in Yako. Masi Yam Mamul Tangba and precious weaver, Yam significant weaver, Adugumba, title ni, Masi Yam precious way can be Gadabani, can be Aduna. Hozik Anubu Mirror, have the Zegi, even contemporary Warisu, Makadalakadu Ritasu, Sumaina, Pazabagi, Changyang Toropomatam, the Henbatanabagi, contest Yaropomatam, the Ikoina Yam Drabada. Laigadaba certain background in terms of as I
wari sarakpa matamda direct question hangpa kari matamda akhoi thengnari yam yenge akhoi sum yengba matamdani platform se kakalakpa matam mi singse and Friday of course akhoi legani phobia loin legani microphone phobia legani whatever crowd phobia legani leina akhoi ngangbo khappa kaido si kasungamde haine ni yam hai ngang nang microphone wang ta ngang haini dra adun naklang nik ta tu do ponena swaida akhoi na training watpa homework to watpa schooling watpa ni khangde contestant singji chumna mai lon da khangba lon da haire su yabadu daida atopa lon haibadi english kuma kar mengang ba lan hengang jhalakpa tabada nungai taba madagi sentence bahung phana ngangam dana heta khoi stuck to na plug to re lei ki ba yam thengnei ba ana sumba mayam se thok tanabagi sumba disadvantages haitare mayam ji thok tanabagi kind of masigi training aduga background khoi na kramain to godage yawi ningagadi aduna sumba ki contest se yawningagadi khoi kai to godage habdu khoi winner ni loi thengna ramni na tong ta habi please hamada hari si yawgire khoi keno adum physically fit oiba sidayen horage ko adum physically fit oiba simadi yam maru oina khale ko aduga akhoi gi hari mentally su khara prepare ta watam ni ko aduga akhoi mayam mangda di akhoi gi stage ta adum akiba adum poe ko isa da adum phaugi ko haidi mayam crowd mayam na langsalakpa le judges na question hangpa dagi haidi aina tawgur ri shoi gadra khot khatra kain taw adum da poe ko adu jo sigum maje mayam je adum overcome tawna bari da hotna ga da bane ni khalle haidi masada confident am laina ko thokina thogadi isada confident am di yaw ne maru oina khale ko do si haisani oh it's nice haidi na phajaba loislapagi answer do madu pire na ne khale so daji ngasi makok thongbu singwari ga stv na chaul gun putok sabani adu hariba thorom se isa akhona hajiru bani dona yamna munga na harawna yarakpani lakpire adu wari batai hak sanan bi tanza pibse masi askumatik harauje stv sunungaje aduna yaragadi hoji changbiru riba sigi line se masi all of sudden khangto he topo duna tabada chongi su honda biu mai yajarakani adu sisu ngamabadi if it is possible so that you know to please continue quite for some time hadi kitang chatharagadi yauri personality me yam yauri phajabu sudum deji phaje chungphiran chari yengbada yam nungari adangang basakpa yam ichang thauri karin ta talent wate adana akoina haijeningi di madu continue to view aduga mayam sungta thengnara kandu daida hena more laurels isagi waina plus yungi family gi aduga nangna chana jariba mayam dugi propodu oiduna dong state gi pride ma damdam sigi pride ma oina aduga ngamagadi just become a star adu oibiru o haibase ekoi gi maikedi thamjage adu asi wari sanajabase yam nungaijei aduna amuka na dombo thagatjari Thank you, sir. hari wafam si thamjabaga loinana ngasigidi makok thongbu singi wari matang asi loisinjare meng tabi reviewer sing aroi goina amuka na जगोई शामिल रंग दरा इसे शामिल रंग दरा Simla, lomak thalo, simko di maga, atau lo simla, Simla, lomak thalo, simko di maga. tek na nau na pun na जगोई sarang na ni khan bala wa jai ne tham moi se lang tak nai put ning se wa jai ne tham moi se lang tak nai put ning se Ganagi matam na laklega, nang nakarigi kumbaya deba, leisha pakhan jagoi saagadi, hunasani khungi hunasa, Simla, lomak thalo, simko di maga. Lekay naglay rugana nandi tumba kay baraye rakpa kumlongi. Aura ba mapulda ye rakpa kumlongi. Aura ba mapulda.
Yumnak sagay ondun laglaka May tay pizon lay tenglani Haraw bagi lay bumayayda Jagoy bako sing na Sabado Hawai tana ay nayenglani Ning taurel gi sagoli Ning taurel gi sagoli Mamay na kege ha ha Mamay na kege lawani Anumba Sagol kang silaw ha Sagol kang silaw Oh ya ya oh ya Ay na jagoy magkuk chingdono Haraw bungi lay bumayay na Hay ta jagoy hipado Niya mangga chopangam jaroy Ikay jene chopangam jaroy Pe manusibi Jagoy hay tiwagano Nakot kuzeng paiduna Nakoy kulge kunyayda Nakoy ungi sumanda